Aikoro we mutumia okoro ina membership number ya atumia. Aikoro we muthuri okoro ina membership number ya athuri. Na nikyo tu encourage aga modu o modu athi register. Okoro we mutumia we register gwa atumia. Okoro we muthuri we register gwa athuri. Okoro we mwanake kana muiretu we register kuri youth. Koguo maretwa macio makuneanwo ni the department heads. Koguo chairman wa athuri no gutunengera athuri aria maguthie guthoma. Chairman wa youth no gutunengera youth aria maguthie guthoma. Women fellowship togoretio ni Tabithas Mamtosha Mrs. Charles ninyo mugutunengera atumia aria maguthie guthoma. Widows the same matogoretio ni Kate. Koguo mwetekere kaidre woe membership number ya kanitha wiyandikithie no menye he handu uri o make sure kanitha ini uyu he handu uri na gawitu na ukurathima na gwika wega. Koguo our department head ni mukuona ndungu maybe on Tuesday nigetha mumuhe maritwa na nigetha kumania hau mitaratara iyo ni gukorwo ikirumirirwo wega na nigetha andu mathie magathome na Ngai. Koguo mheshimiwa wa Shera, Mungu akubariki na tunafurahia sana kama kanisa kwa hiyo kazi ambayo unafanya. God bless you so much. Udoshi oge ndame atwena partners ala mateithanagia hamwe na kanitha uyu, amwe ni online church, amwe me diaspora, amwe maguko theinie wa kanitha uyu na amwe meguko bururi-ini wa Kenya aria nao makoragwo moete ciana magacithomithia na magacirera school fees matogoretio ni awa Johi Rusebeka and others aria makoretwo moete ciana thiini wa kanitha uyu. Tutingiriganirwo ni wira ucio mwega murutaga. Ngai amurathime muno na makiria amwike wega na mutikana noge ni kuruta wira ucio wa Ngai. Undu ucio ungi twina ordination mweri uyu on 30th. Ni turamura pastor witu wa kanitha witu wa JCM Taveta mweri 30 mweri uyu, so about few weeks to come. Na no de mwehoto Taveta ni kunene ti haha andu manjirie gwibanga tene o toria twikaga tugatwara wa bishop nigetha akahota guthie kuruta igongona tondu kanitha ucio waciarwo ni kanitha witu and at the end ni JCM ikoragwo ihotanite na te JCM headquarter ni tukenaga rira turathie kuhingura makanitha tukamenya ni turaciara na kanitha witu ni urathie wega. Koguo ndamwihoya kina Florence mupange uko ni bali muanze kupanga wenye tutaenda Taveta. Najua wa bishop atatupatia basi ya kanisa na tutaenda pamoja na Mungu atakubariki. Asanteni sana. Koguo andu mefage na nitukarathimo hamwe ni Ngai. And congratulations Pastor Pelis ni undu wa gwitikira gutungata Ngai kugerera utungata uyu wa JCM. God bless you. Undu ucio ungi ni ngwenda gucokia ngatho ni undu wa Roadstore. Andu ni makoretwo makiheana muno na njira nene kuria Roadstore. Kundu kuria ugithie kwina nguo, ugithie kundu kuria kwina iratu, ugithie kundu kuria kwina irio cia kuria, gutiagite mutu na no nyende o ringi to appreciate our bishop ni ku make sure that ikumbiri ria litire riaga mutu. Let us appreciate him. Na partners aria angi aikumbi aria mamekaga sure every week ni moka guku ni marehe indo igateithia andu. Ngai aro murathima muno na mwike wega. Na ikorwo hena kindu ungiigwa wina kio na ni kindu kiega ungiheana nyumba ya Ngai urehe haria Roadstore giteithie mundu onawe ni uri rathimagwo. Koguo ingihoya ringi amwe ni magaga chances cia guthie children's home, amwe ni magaga chances cia gukorwo makirehe indo ona haha kanitha-ini. No ungihota on your free time ikiria giothe urenda kuheana ugaturehera kuria ikumbi ni turi amukagira tondu kuri andu aingi muno mokaga metereire uteithio munene kuma na guku kanitha-ini na tutiendaga kumagira uteithio ucio. Na inyuĩ Ngai ni ari murathimaga na ni ari mwikaga wega ni gwitikira tunyitanire wira-ini ucio wa Ngai. Ni kwenda already to appreciate our chairman Mr. Charles. Naweza simama chairman wetu tuku appreciate kwa sababu ulipeana 15 bales of unga kwa Roadstore. Reka itomuhore ruhiro wega. Ngai akurathime muno na gwike wega chairman witu. May God bless you. Ikwenda kugwetoka undu Njoroge our admin agweta Njoroge James kegie scammers are online. Nyabe juge our bishop dali gurufu gutire page etagwo Bishop Benson Kiegei. Gutire kindu ta kiu.
Bishop Benson Kiengei na kwina andu maratumirwo ngina form group ine yo makerwo maihurie ati anga bishop ni araheana mawira ona kwina andu meriga haha muthenya wa Tuesday haria mariragira haria gate ine maraiga ati ni marerirwo ni bishop moke ni akumethera wira kameme asa andu ni matige kuhenio na andu ni mahenetio muno na andu magetio mbeca ndenda kumwira u andu aria muratwirorera TV ine online na kuria kungi mutigetikire kuhenio. Our bishop ndetagia andu mbeca online haria hothe kanitha wa JCM twetagia supporters kana partners aguteithia kanitha uyu tukaga kumeteria haha openly tutithiaga gwetia mbeca na hau ati mundu akahinguraga page agetia mbeca koguo kwina andu marenda guthukuma metuite tuli aneme na amwe ao nitumamenyete na ni ukuigua amwe maritwa mao twinamo na twina namba ciao. And also we have reported this thing to DCI nigetha at least kanitha witu ndukanekore handu kana andu mahenio na kanitha maugage ni kanitha. We want to clear our name that mundu wothe wi page ine ireita Benson Kiengei ireita maritwa mangi marahananio na kanitha uyu kana marahananio na wa bishop mumenye maundu macio mothe ni scam ni kuhenio murahenio na mutigetikire kuheneka. Also even the online church kwena page nyingi higuritwo muno even cia WhatsApp group andu makerwo ma register and we are following up no horo cio tondu riu nduri moko ine maitu ni uguthii ugithuthuragio koguo andu ni memenyerere na andu acio mareka uguo mutigane no horo cio tondu undu ucio ti undu mwega na Ngai witu ni akumuteithia na ni akumurathima koguo andu matigetikire kuheneka andu ni memenyerere because everything we are doing in this church ikoragwo open na ni muri menyaga haha tukaga tugatangatha na ni twikiraga thiini wa our official pages cia bishop na cia kanitha uyu witu. So macio nimo maundu maria ndi namo no kwina concern imwe kana igiri. Kuna concern ya mbere ni andu ni marauma manja muno riria githomo kirathie na mbere tarora mundu ucio ngimwire kindiria andu ni marauma manja muno riria githomo kirathie na mbere aiko ni woshimu urathie thie wiika ucoke kuri andu ngina marandikanira message tunaenda washroom ukonaga kurufu ni kauma tuka interrupt service ya hegethie na mbere ringi ni kuhunjio kurahunjio ni mahoya mekuo koguo iko mundu ucio muraikarania ni uronena kamwangango na gatire sawa murie thina niki no mwire ahorere undu ucio ngi chiwin andu matige guchiu thiini wa kanitha live andu aria me live mwe ni metwirораgira ni murona andu gukiina kigoco kwina mundu urachiu thiini wa kanitha andu makihoya kwina mundu urachiu na ni uroyo ni kamera koguo rekei tuthengie tu maundu tu na Ngai witu ni agutwika wega na ni akumurathima. Undu ucio ngi ni tunotete andu matirakuwa Bible na notebook thiini wa kanitha andu maroka magaikara uguo magatuthikiriria magacoka magathii makariganirwo maundu mothe tutirenda mukariganagirwo. Take your notebook, write somewhere, hata kama ni kwa simu notebook unaweka airplane mode getagwo gatege nigetha ukahota kuandika point bishop wake hujia kana tugithomithio ha ukanyita ugateithika because we are preaching all about faith and believing in Jesus Christ. God bless you so much. Have a beautiful week. Asante. Tumongeze makofi mazuri Pastor Frank. Bas Masai imeenda mzuri my bishop na nafasi intervent kibia hapa mbio. Tukimaliza mambo ya Karis uniwekee hiyo clip nilikuwa nimekwambia jana. Kibia hapa Karis. Situpigie ujamaa wetu makofi mazuri. Huyu mzee amesimama na hii kanisa. Najua siku ya leo wako na event, so ni vizuri vitia hawa watu na wale wako online wamejitio gani. Asante sana Njoroge James kwa hii nafasi. My bishop, Reverend Joy, Kraji, church leadership, Mr. Chairman, na Mr. Chairman, na kanisa lote, Bwana asifiwe. God is good. Mimi naitwa Karis ama Steve na nimeokoka. Ningetaka kuwaitia ngumwitira igongona riakwa ri haria Bruce Springs haria Thika Road tugira unchirwe boro etagwo situation changer
na ni hashtag nĩ tondũ Ngai nĩwe ũcenjagia situations na nĩwe ũcenjagia seasons kinya agacenjia marĩtwa maitũ. Kwa hivyo nitawaalika na ndamuona nĩngũkena na nĩngũcokia ngatho, na nĩ tondũ he mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra namba yakwa ĩkoragwo 0728 095 993. Nĩ hũthũ biũ 0728 095 993. Nĩ tondũ wa mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra. Asante sana Njoroge James. Tupigie Karisi makofi mazuri. Aikorwo we mutumia ukorwo ina membership number ya atumia. Aikorwo we muthuri ukorwo ina membership number ya athuri. Na nikio tu encourageaga mundu o mundu athi register. Ukorwo we mutumia we register gwa atumia. Ukorwo we muthuri we register gwa athuri. Ukorwo we mwanake kana muiretu we register kuri youth. Koguo maretwa macio makuneanwo ni the department heads. Koguo chairman wa athuri no gutunengera athuri aria maguthie guthoma. Chairman wa youth no gutunengera youth aria maguthie guthoma. Women fellowship togoretio ni Tabithas Mamtosha Mrs Charles ninyo mugutunengera atumia aria maguthie guthoma. Widows the same matogoretio ni Kate. Koguo mwetekere kaidre woe membership number ya kanitha wiyandikithie no menye he handu uri o make sure kanitha-ini uyu he handu uri na Ngai witu na ukurathima na negwika wega. Koguo our department head ni mukuona ndungu maybe on Tuesday nigetha mumuhe maritwa na nigetha kumania hau mitaratara iyo nigukorwo ikirumirirwo wega na nigetha andu mathie magathome na Ngai. Koguo mheshimiwa wa Shera, Mungu akubariki na tunafurahia sana kama kanisa kwa hiyo kazi ambayo unafanya. God bless you so much. Undu ucio ungi ndamya twina partners aria mateithanagia hamwe na kanitha uyu, amwe ni online church, amwe me diaspora, amwe maguku thiini wa kanitha uyu na amwe meguku bururi-ini wa Kenya aria nao makoragwo moete ciana magacithomithia na magacirera school fees matogoretio ni awa Johi Rusebeka and others aria makoretwo moete ciana thiini wa kanitha uyu. Tutingiriganirwo ni wira ucio mwega murutaga. Ngai amurathime muno na makiria amwike wega na mutikananoge ni kuruta wira ucio wa Ngai. Undu ucio ungi twina ordination mweri uyu on 30th. Ni turamura pastor witu wa kanitha witu wa JCM Taveta mweri 30 mweri uyu, so about few weeks to come. Na no ndi mwihoto Taveta ni kunene ti haha andu manjirie gwibanga tene o toria twikaga tugatwara wa bishop nigetha akahota guthie kuruta igongona tondu kanitha ucio waciarwo ni kanitha witu and at the end ni JCM ikoragwo ihotanite na te JCM headquarter ni tukenaga rira turathie kuhingura makanitha tukamenya ni turaciara na kanitha witu ni urathie wega. Koguo ndamwihoya kina Florence mupange uko ni bali muanze kupanga wenye tutaenda Taveta. Najua wa bishop atatupatia basi ya kanisa na tutaenda pamoja na Mungu atakubariki. Asanteni sana. Koguo andu mefage na nitukarathimo hamwe ni Ngai. And congratulations Pastor Pelis ni undu wa gwitikira gutungata Ngai kugerera utungata uyu wa JCM. God bless you. Undu ucio ungi ni ngwenda gucokia ngatho ni undu wa Roadstore. Andu ni makoretwo makiheana muno na njira nene kuria Roadstore. Kundu kuria ugithie kwina nguo, ugithie kundu kuria kwina iratu, ugithie kundu kuria kwina irio cia kuria, gutiagite mutu na no nyende o ringi to appreciate our bishop ni ku make sure that ikumbiri ria litire riaga mutu. Let us appreciate him. Na partners aria angi aikumbi aria mamekaga sure every week ni moka guku ni marehe indo igateithia andu. Ngai aro murathima muno na mwike wega. Na ikorwo hena kindu ungiigwa wina kio na ni kindu kiega ungiheana nyumba ya Ngai urehe haria Roadstore giteithie mundu onawe ni uri rathimagwo. Koguo ingihoya ringi amwe ni magaga chances cia guthie children's home, amwe ni magaga chances cia gukorwo makirehe indo ona haha kanitha-ini. No ungihota on your free time ikiria giothe urenda kuheana ugaturehera kuria ikumbi ni turi amukagira tondu kuri andu aingi muno mokaga metereire uteithio munene kuma na guku kanitha-ini na tutiendaga kumagira uteithio ucio. Na inyuĩ Ngai ni ari murathimaga na ni ari mwikaga wega ni gwitikira tunyitanire wira-ini ucio wa Ngai.
Nikwenda already to appreciate our chairman Mr. Charles. Naweza simama chairman wetu tuku appreciate kwa sababu ulipeana 15 bales of unga kwa road store. Reka ito muhorero hiro wega. Ngai akora athime muno na gwike wega chairman witu. May God bless you. Ikwenda kugwetoka undu Njoroge our admin agweta Njoroge James kegie scammers are online. Nyabe juge our bishop dali gurufu gutire page etagwo Bishop Benson Kiegei. Gutire kindu ta kiu. Bishop Benson Kiegei na kwina andu maratumirwo ngina formu gurufu ine yo makerwo maihurie ati anga bishop ni araheana mawira. Ona kwina andu meriga haha muthenya ma Tuesday haria mariragira haria gate ine maraiga ati ni marerirwo ni bishop moke ni akumethera wira kameme asa andu ni matige kuhenio na andu ni mahenetio muno na andu magetio mbeca ndenda kumwira u andu aria muratwirorera TV ine online na kuria kungi mutigetikire kuhenio. Our bishop ndetagia andu mbeca online haria hothe kanitha wa JCM twetagia supporters kana partners aguteithia kanitha uyu tukaga kumeteria haha openly tutithiaga gwetia mbeca na hau ati mundu akahinguraga page agetia mbeca. Koguo kwina andu marenda guthukuma metuite tuli aneme na amwe ao nitumamenyete na ni ukuigua amwe maritwa mao twinamo na twina namba ciao, and also we have reported this thing to DCI nigetha at least kanitha witu ndukanekore handu kana andu mahenio na kanitha maugage ni kanitha. We want to clear our name that mundu wothe wi page ine ireita Benson Kiegei ireita maritwa mangi marahananio na kanitha uyu kana marahananio na wa bishop mumenye maundu macio mothe ni scam, ni kuhenio murahenio na mutigetikire kuheneka. Also even the online church kwena page nyingi higuritwo muno, even cia WhatsApp group andu makerwo ma register and we are following up no horo cio tondu riu nduri moko ine maitu ni uguthii ugithuthuragio. Koguo andu ni memenyerere na andu acio mareka uguo mutigane no horo cio tondu undu ucio ti undu mwega na Ngai witu ni akumuteithia na ni akumurathima. Koguo andu matigetikire kuheneka, andu ni memenyerere because everything we are doing in this church ikoragwo open na ni muri menyaga haha tukaga tugatangatha na ni twikiraga thiini wa our official pages cia bishop na cia kanitha uyu witu. So macio nimo maundu maria ndi namo, no kwina concern imwe kana igiri. Kuna concern ya mbere ni andu ni marauma manja muno riria githomo kirathie na mbere. Tarora mundu ucio ngimwire kindiria, andu ni marauma manja muno riria githomo kirathie na mbere. Aiko ni woshimu urathie thie wiika ucoke kuri andu ngina marandikanira message tunaenda washroom ukonaga kurufu ni kauma tuka interrupt service ya hegethie na mbere ringi ni kuhunjio kurahunjio ni mahoya mekuo. Koguo iko mundu ucio muraikarania ni urone na kamwangango na gatire sawa murie thina niki no mwire ahorere. Undu ucio ngi chewing andu matige guchiu thiini wa kanitha live. Andu aria me live mwe ni metwirораgira ni murona andu gukiina kigoco kwina mundu urachiu thiini wa kanitha, andu makihoya kwina mundu urachiu na ni uroyo ni kamera. Koguo rekei tuthengie tu maundu tu na Ngai witu ni agutwika wega na ni akumurathima. Undu ucio ngi ni tunotete andu matirakuwa Bible na notebook thiini wa kanitha. Andu maroka magaikara uguo magatuthikiriria magacoka magathii makariganirwo maundu mothe. Tutirenda mukariganagirwo. Take your notebook, write somewhere, hata kama ni kwa simu notebook unaweka airplane mode getagwo gatege nigetha ukahota kuandika point bishop wake hujia kana tugithomithio ha ukanyita ugateithika because we are preaching all about faith and believing in Jesus Christ. God bless you so much. Have a beautiful week. Asante. Tumongeze makofi mazuri Pastor Frank. Bas Masai imeenda mzuri my bishop na nafasi intervent kibia hapa mbio. Tukimaliza mambo ya Karis uniwekee hiyo clip nilikuwa nimekwambia Jared. Kibia hapa Karis. Situpigie ujamaa wetu makofi mazuri. Huyu mzee amesimama na hii kanisa. Ninajua siku ya leo wako na event, so ni vizuri uitia hawa watu na wale wako online wamejitio gani.
Asante sana Njoroge James kwa hii nafasi. My Bishop, Reverend Joy, Clergy, Church Leadership, Mr. Chairman, na Mr. Chairman, na kanisa lote, Bwana asifiwe. God is good. Mimi naitwa Karis ama Steve na nimeokoka. Ningetaka kuwaitia ngumwitira igongona riakwa ri haria Bruce Springs haria Thika Road ground rwimbo rwitagwo situation changer na ni hashtag ni tondu Ngai ni ucenjagia situations na niwe ucenjagia seasons kinya agacenjia maretwa maitu. Kwa hivyo nitawaalika na ndamuona ni ngukena na ni ngucokia ngatho na ni tondu he mundu ngenda kunginyira namba yakwa ikoragwo 0728 095 993 ni huthu biu 0728 095 993 ni tondu wa mundu ngenda kunginyira. Asante sana Njoroge James. Tupigie Karis makofi mazuri.